Se afirmisao kao političar na sadašnjim svojim političkim stavom. A što se tiče ranije, naravno bio sam čovjek koji je bio poslanik u Narodnoj skupštini u toku rata. Znači od 1992. godine, ja sam izabran na opštim izborima od 1990. godine, tada na listi Ante Marković, reformista, i vjerovao sam u Jugoslaviju i borio se za tu ideju i mislio da je Jugoslavija dobar okvir za mnogi. Uz sve svoje saznanje o tome kako se stvaralo Jugoslavija i šta se desilo, danas mislim da je to bila greška i moja, što sam mislio tako. A potpuna istorijska greška srpskog naroda, koji je bio navučen na priču o jugoslovenstvu, za koje je dao sve što je mogao da donese slobodu drugim narodima, napravi im države i nakon toga da na ovako bezočan način se vrati od tih istih kojima je data sloboda rasparčavanjem zemlje. Kada kumulativno gledate od Slovenije do Makedonije, morat ćete da priznate da je najstradalniji narod u procesu raspada bivše Jugoslavije bio srpski narod, koga gotovo marginalno prisutan, u Hrvatskoj ga nema. U Sloveniji gdje je bilo mnogo ista zajednica, mnogoljudna zajednica, sada pojavljuje se neka udruženja. U Bosni i Hercegovini znamo da u Sarajevu nema 150.000 Srba, 152.000 Srba, i znamo da danas u Sarajevu tek ima oko 8.000 Srba, federalno Sarajevo. O 150.000, a da ono održavaju priču, plasiranu davno prije kao laž, kako Srbi vrše etničko čišćenje. Gdje je 150.000 Srba iz Sarajeva, ako je neko vršio etničko čišćenje?